U Brusu je otvorena savremena laboratorija sa mogućnošću izrade velikog broja analiza iz više oblasti. Olivera Nedeljković između ostalog ističe da ova laboratorija ima visok nivo kvaliteta potvrđen sertifikatom nemačkog TUV i sertifikatom AZUS-a na maksimalnih 7 godina. Htjela sam da vas pozdravim u ime Aqualab laboratorije u nadi da ćemo pomoći kvalitetu zdravlja vaših građana. Građanima će biti dostupne usluge iz oblasti biohemije, mikrobiologije, genetike i patohistologije. Zahvaljujući strateškim partnerima iz Nemačke, Francuske i Sjedinjenih Američkih Država, pruža najširu paletu laboratorijskih analiza koje se ne rade u Srbiji i regionu, a karakteriše brzina izdavanja rezultata za najfrekventnije analize. Aqualab laboratorija ima akcijske popuste na određene usluge, a za penzionere, trudnice i decu stalni popust od 15%. Nalazi se u ulici Kralja Petra I broj 15 i radi svakog dana osim nedelje od 7 do 14 sati.